M23 yafunze ikibuga cy'indege cya Goma. Inyeshyamba za M23 zimaze gutangaza ko zafunze ikibuga cy'indege ndetse n'ikirere cy'umujyi wa Goma. Amakuru aravuga ko inyeshyamba zigenzura ibice bimwe na bimwe bya Goma. Uyu mutwe uyobowe na Colonel Nanga wari watanze umuburo w'amasaha 48 ku basirikare ba Kongo n'abandi bafatanya kurinda Goma kuba barambitse intwaro hasi. Itangazo riravuga ko ikibuga cy'indege cya Goma gikoreshwa n'ingabo za Kongo mu gupakira ibisasu byica abaturage. M23 yasabye ingabo z'amahanga zirimo iz'u Burundi za SADC n'abacancuro kurambika intwaro hasi no kuva ku butaka bwa Kongo. Umujyi wa Goma urimo ubwoba mu bice biberamo imigwano, hamwe mu baturage bari mu nkambi zitandukanye bongeye guhunga kimwe na bamwe mu basanzwe muri uwo mujyi. Urumva ko muri Kongo bikomeye. Wibuke gukanda subscribe kandi like ujye ubona inkuru zigezweho.